Embu, Meru, Garissa 95.5, Machakos, Nairobi 99.2, Kitui, Arusha na Manga 97.7, Makueni utaipata 94.7, Wasiawito, Vinyawito, Athiani Fm. Asante sana. Saa ile ndatike 10 ya nyanya, saa ile ndatike 10 ya nyanya wakatano matukio 18 mwezi wa 5 2021 saa ya kana na ya kilungu cha masanja na adhiene saa ya wasiwa mwana ndi Friday kureview maondola meki kie wiki ni nyeneta wa boni na nondo undu munene olainde wiki kie ni utwio la umiwe kwio ni majaji atano Justice Gugi Odunga nga Matheka na Mwita yolende wa walani wa BBI nenda kutumwa obanini na mutaalamu wa maondo ama mea na kene governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana olani nake lainene. Hello. Hello di. Ewa mukata mheshimiwa Professor Ngavana Kibwana. Ni toa mkanesa hii. Nani to muka. Kwa Athiani toa mkanesa. No wathi mwinge wa mbuga ko ilobi. Uno sioni tu tumbianga imobea. You kitumikilana ukonea Professor utwio la umiwe iyo kukonya report ya BBI. Na amwe mama kwani alame kumea utwio nilimwe yakuwe mwene watu aite kotine. Oyenda koti wethe na utwio waka na serikali ambao utongweze walani wako waliula katiba. Kwa kuambia no tarajia utwio tono? Ona ibinda nyingi nini twende na kana koti nito na kutua undu itwie nundu na sisia makwanyela matwa ipeta mundu usomete meyao na kasomete meyao inaona kana maundu ala mekitwe mataya kitwe kuyania nondu meyao ikwake na ona sindi mune andika katika madhambu nwezo aitasiu na ikwanira na atwaite katika Supreme Court kotila ninetio kitongu wene Madam Mwilu na akula cheka na webone ni serikali nito na kutoa nito na kwenda kuvindua serikali tayo mwenendi ile kuitwa Popular Initiative kulite juke nduke mwana mbesa cha serikali ni utume wa kweka undu usu na kuongela nina kulikie kana katiba webane kintu kamiongo monza na ina siri kwenda kuvindua ni uvindua kwa kulemwe kana ni uvindua kelemwe kila kintu kimwe kikulwa kichoka na kila mwene ndio kwendaka kunia kula na kila wote kwendaka kunia cha kula kwa no na weta una mind view ya mune nekie undu tekekete na weta kana kwa woni wakwa undu katibene kwenda uvindua ti nziaila ya ile na no nimo lilikana kana ona Makueni kwa dwana ila public participation ya mbe adu na maiki aye assembly la yesa kutukania kuna kula ye ka public participation yengi ma yuko atika na adu na maiki aye na nona ije kana wethe mwene ndi wenu kwa aje nyendelea lakini msimamo wako ni kivotokanyo nondo msimamo wako ata mundu mwene naona kana undu katibe kwenda uvindwa tigwo. Katika utwio wa majaji ano bekindo mawetie yulo wa President Uhuru Kenyatta kwithea atamba kosa mwanya wa mwenendi ndene wa waliola wa katiba maybe no weleze mwenendi akaelewa yoko waliola katiba e process ile kwithea thili atakwangelekanyo latwa akwatie katiba ka 2010 o wala ni waambiwe no kana waambie ata hatu isianise na wala ni wa BBI yu katika ibindani yuyu be kwa na mbizana kibinge monopio nondo ibindani yuyu Diso Media University na ndiko nawe na civil society kwa ya mwala twenda sia maningi sia luke kibaka sio wene mwene ndola yu mwewe sio mwita wanjiku wala no mweni wala ni mwenende na yuyu majaji ne maiche kana katiba wedwa nekedwa na ile kuto Popular Initiative kana mwene ndiwe atenda katiba kake bindwe ma cheka na pembe sindu imwe itabenduka nondo yu katiba to bindwa kana mwene ndetewa munene Kenya yu pati kana na ke president kana mundu la onde munebe wiselekale ni tuitona kwa cheka mwene ndu nengedo da chozu la okolania sai ene ndema kompana kuta serikali ni akazebeke nitu kwenda vindwa kindu na tumanya chai cho gocha ndo milioni umba sieni neba
not it and the so much civic education ni the public participation ni ona here mindo ngameno ya kula na ye teacher kana ise ni chogo okeza kwithia na yo ne ya teacher kindi chogo na ne mata byandu sai cyo sanyo yake okeza kwithia yu tela kindi chonde mwene ndi evo kabiti barake vindu watono twasya kana mbu ya mwene yisa wa mwene olota okeza kwithia mwene ne wolota ko majaji ne maite kana president you anandikiletia tu ni cha mwenende na kwanza mazi ona president nde vandu mwea uwetete utasika nani utona kuvindua katiba nundu kavindua ni mwenende popular initiative na kavindua ni parliament na weze president no kwenda kindu kivindue ni parliament ya ilota biata ni general kanatu ni general wake akavi ku parliament akatwa akakuja parliament yike nzezu kwa mono katiba ebida yatene ila hito avindwa kalaka kavindwe na itio wedi yo mwene ndi wondebo twezo di bombas itweka maundu maingi weba ku civic education ni wedi ya mwene ndi no kuona kana we kindu kini chake niwe ukuvindwa undu kwenda lakini si mono wateti memo kama tazi kana mendo vindwa ndu mekwenda vindwa ndu bekendu cho mekwenda kunya katiba nenze izio mwa ataalamu alama na draft ya constitution amendment bill ya 2020 lani BBI na ni Professor Simenya Simenya na kuana na kiasi ya majaji amekio utume ya otamsi lakini maina quote substance kwa geleka nyo siapa hiki nduge mwetekele kimubatite president ayambisia wala ni wako alila katiba nundu president bado no mwenende nindo katika undu hii katiba kwa asia katiba ya asia kana mwenende ni mundu lote serikalini kwa wewe serikalini katika kuvindwa popular initiative ona we citizen lakini wewe munuve wewe utongo ine penzi ya kwa la parliament la welo tumia nika nenu ingi mwene ndia tiwe ewe kasi yanya ni umwe unaye katika za mezu ya kuvindwa ila task force no mulo na hivyo yuko bonu wisi namba kaitete undu ki ndijuki zomiwe na mea ya somwa na makesi ala me otume wa masomwa ona ala manza masomwa yuko utwio si kwanza tunakwata weyadi niko kwapata pio undu niko kwachekana ndino mundu la mwena wayo ni mwene ndi na hii katiba na katiba kwa niko kasumbikite mwene ndi asumbika ngai asumbika mwene ndi na katiba ande ama ni bawa maduka bubu ama andike to serikali ni kwa pinola kendo chuki nengie mu Kenya yubati kana si ondwala tu ni ba makeka ondu mekwenda kini kindu kenene mwabyo na kendo chuchu nekelo kwa twapio na ona judiciary zu kana matila makwani wewe mbone monga ma ke katiba kusovea mweyao na ni kwate kana onala mebunge alame assembly yonde nitu kwate ya undusu uni we mudia wa BBI kana bado promoters ma BBI mena mwanya wa kuappeal na process ino kuendea kuappeal kudiko tini ni aza chikiteli ya kuhika nundu kindu kemuke wetu we ni kwate kana ona munene wandi nuna kie kindu kete kudikula ni katiba na wona chicha weto weto anike kindu kebina muno tukeza kwithia nomba kaewe appeal ne abata na lakini undu ewe kwani na asililwe tela isi on appeal wiza kwithia katika appeal majaji ma court of appeal kana Supreme Court ne medikala nena kwete kwani court ne ndikuja katika Supreme Court ndikuja kana anduma serikali ni kuvindwa katiba tono mwenende welo vindwa na kana mbeza sia mwenende ni utume wa na maundwangi yupati kana ikwani yu yambe kwetela you may koti no ye ai court mambe kotila no amwe
maungasuna kulita no mwa yu asu matwiki kana yuna ma tilwa we ba bena do ko no ngona kana chuma kitu kwata ando alama na promoters maka jinge kotine court of appeal lakini yu koti suka baina ke balwa chumu mono ndo kwa ni sile lote laisi ndo alama wetiwe kubabendwa na ninge na ubendwa ando maka tiwa kana you assume you meko na utisa kwenda mwene ndana endegwa na ona pesa kwa bena kula akalea akaja kana kinduke ndo koti la ya high court ya silile manyika na usitwa gugu whether yange mabendu yetepa tetabego aende mwene ndi ailea nundu na ukufuja BBI ya beta kelangu kwata boni chao na ne wawe taka na maweti maundo maingi makonete president na masi kana kwa kosa initiative na ya kubendwa katiba president Uhuru Kenyatta ndo na balokile ndine wa kunenga ndayana kukwatilela katiba na kwou abaloka ndine wa kuyanesia leadership and integrity test lani chapter 6 ya katiba kaito katika demokrasia ila serious yena siate ya mea serious kene kitumikiano with cha president kurisaini kana kuimbichiwa impeachment ye bina nondo katika bunge ando ala ingi nala mekwate ya undo kueta nondo ala ingine ma Jubilee la ndaliko yake na ninge ma mino kwa na Raila kaza kwende ya kindichuni kitu anakolea kweke kanondo vende ka andu ingi mwanamba kunekula na ningi wona koti ya weta undusu mpaka mundu wake tamudwenzama nikanaka akekuja we aile kwekata kudina mbena nondu ibinda yake no yende ninge na odela ya kwekala kivilo tondo ya kwa yende na odela makuweni na nikana yu mwene ake yandu tuweka leinde yuyu dino yitu ne kwenda kuiba andu wabuku tuina madeni ala tuina mo tuina covid uchumi temu seo mwandu mwika madena wea tuina madena yuyu tuwele kwekata nikana tukeba tuina ngewa sandu kutekwe kuna kedoi nondo dino nende apata kiuna nende katika Afrika mwila wedwa neto na kuendea nesa muno wedwa utongo ino wase uvala na ningi wonokoti eite kintu cha mudembo suka za kwenda mama tiukia kana ugono mbako wetwe po no usho ukedwa you president we ake kalandi na ndwala mwe mendo ame uba kubinake yo mama tio mutabia tibila ito na kumoteja na kuteja ndi yo na mo ne maele kwikulia ni chao kila imaele kwika nikanama kamuteja na ningi ona ndwala manai obakubinake you medeli ile itano ina mono maka ndio kumana ile la ino nikedo mono ndio ile nene na kuivan kuevo na ende kuko ningi tukataba nionezo o chawo tukataba nya ito ndo bune ba bena dina tuwele kwikata na tuwele tabia ndo maitu ata na tuwele kusuvia ndo maitu ata ne wawe tatamu ya president yugita udhela otonde ya kuyugita udhela katika ka utongo wa akaunti ya Makueni kumaanisha kana tuelekelo onyubanine monene wa 2022 onyubani ola wa ilo otwa iwanenza mayonyubani na mipaka IBC nengwela wakanape process ya kurecruit commissioners maguzuizia za meno ya IBC lakini lina ati wanza ndina wa kubodho wangu maimaka na kumwanzebe ni utwio wa majaji ano atano tuele kuosa mwelekeo weba yu tuelekele 2022 kukwenye maundo maungamiwa election na munomuno za meno ya IBC nundu za IBC kikalo chayo yele kuiba lina andu tatano ala minimum mwonza ne mwonza lakini maele madika siendo mea tatu yu onabala utwio huu wambia yu eo utwio wa sendile negwe bwitina nondo ukeza kwita ne sendile negwe bwitina kuiba manubanyala onde na kila jonde asiwa tatu maika kitatiania na katiba yuko nondo yinu kumo yuko dinambe yuko ekindo yika mvaka andu aswangi manuwe na nondo meka kindu wiba meka kindu kitemea oni
lakini kila kiboni kana nayo uni banyo ukite wibe no wogo kuite pio ando me kwetu nikana meka ya ondo anene me kwenda nikana kuite nayo mindo EIBC ando asuma makula wibe na mo ando asu ne mo go iza mani independent the judiciary ona kwenda na mbe webe ne county assembly webe ne bunge senate sio ndeweza kuita nisio ngamana katiba nisio ngama nikane ndeweza kuita ne aendea ne sapo you kaza kuita be binda mono kwa tena unibanyo wa katiba ngi nondo bibe to kwane wakana kila chote kenekwe kinae kwa party wa katiba yukuweza kuita ilanda mwene hata warega judiciary na ambo mnongamia nondo asitiza mezo zunga na mwezu mezo zunga ingi iwe za kuita ma mnongamia yuko ukeza tena iti kuweza kuita kuna referendum na unibani wa 2022 no mpaka anu imambie position kuona kana kila kibondo unibani wa 2022 maybe twimi na professor ni wawe tayo loa kana utiozu umewona appeal kiela lepi na muno kualiola na inone report yezile katika levels mbingisi po mbunge zitu si county national assembly na mbunge ya senate ni mbunge kwina ataalamu mama undo mamia twina mbunge mawakili twina senator mawakili lakini mavitu kede report ino ila yu koti ya ise kana ni unconstitutional kiki wera tayo loa udhasi wa mipia lituke badokane tuwezi kana serikali nemeve tatu executive judiciary na legislature ni parliament yuni bona dekana elato atumando mama ende MCA tuma mama ende parliament bunge na senate mpaka mundu akamana kana ulo mudumie ne mwenende ndatumetwe ne Ngavana Kivutha ndatumetwe ne Kalonzo ndatumetwe ne Uhuru ndatumetwe ne mwenende na atika kila ukuona nikisio kwa mwenende ukeza kwite andu tita malondu malunga imuweza kwite jemwe ya vimbe yange meate yabuwa na wedo angali ya mwakini ukite yuko tini kindu chapata munabyo nondu wedo ande no yitu nitu umitwa nambe no mpaka tumitwa nambe kila muve utika kila katibe kwate mweya ukwate mwenende ukwate na kwa mwenende oze bina nondu yuko uweta kukituma kuweni no to andi kwa public participation yake ndino no to andi oso media ona no aso media mweke tina ngilo na yande ila chokie tutona nikiku za keke sio kwa kana weba tikeka mondo ala mwenende ukulia ne kende cha kusiwa lakini yu tuweka public participation mweya makuwene anu ngili bakuvingiliza ndatuma aje kendo kete kesio assembly la ne yole ibi tukedie BBI kejo ingi matende iwe no machivu nini machivu maikea na yasi achoka andu maacha kana kindu kine kesio la 35% menzio kuna acha weba mwenende no ketekile nyende ndacha kana kukubitikila kwake ne kudhuku nondo ne mwenenga enda ya nye mwene ta mundu nyende na ketekila na nene kwa nikotine ya Supreme Court no mpaka tuambie kwitu keja mwenende wanaweba munu kuona kana eka kimbi chake na weticho kwenda nundu mwene ndine we munene na ndio ndetu kwa tabina kwesela bala wote asante sana Professor Kibwana kutumwa na Athiani Kiokoni chomundi na nitikwele aende tuyendeo na kutumwa na kunundu nenesi utwio oti we muthia waonena niende kukonya maondo ama BBI na kualiola katiba na asante na nimu vya mwanapio nundu wa kumbita Kiokoki asante edwa na mudhana museo Professor na ndumai tumezwe na mwazamu seo asanda haya ni governor wa county ya Makueni ni mutaalamu wa maondo wa makatiba no somethete maondo ma miao Professor Kivutha Kibwana katika Kivutha